Remake up the Khamdaya Baobing. Tishar Baptist Youth Society we 82nd Youth Anniversary cum Sports Fellowship Mabung Phalagay na mayon haira. Veringam Horam we advocate Tenel Ramsan na condolence message mi haira. Azadi ka Amrit Mahotsav we Akaya Kasada Aya Sirar Khongli Pan India Awareness and Outreach Program Akha Rumi haira. Chahong Thor, Aju we Pao Okcharphi Chahong na ba midlay, Pao being may sign nang rumsa. Tishar Baptist Youth Society we 82nd Youth Anniversary cum Sports Fellowship Mabung Phalagay na mayon haira. Ranye ji tarik trada gatum thang mayonda, Vareshi therma we kathana bing, kadamnao kathana bing, worship team bing, kala village council kathana bing na vazanga. Wait upon the Lord kaji Bible duikur hina duigui sada Ranye ji mayon haira. Kala jili ponda Sports Fellowship kasajina kareaha na da Youth Society na press release kamingli hangsanga. Vireshing jaili mashit mano may kawai, sportsmanship ling sa kawai, kala competition enjoy sa kawai, Youth Society jina kare sada Sports Fellowship ji kasana jia. Kangayo na bing na atumwi ngahan li yui kawai kasat hada, Vireshi yaron ngala bing nala salvation sambang kawai sagi gajina da hanga. Kangahan hi pasay nala, manglay nala apong kanini na laya gaji hangda, sports hina vare wi mingli masod mi kawai, pamay kap gaji apong akana gaji, shitsanga da Youth Society jina hangsanga. Ngahan kuikada football ay na shinawi volleyball match kanini li, Tishar Youth Society na kayui sampanga jia. TBCA wi Youth Secretary Ramganing Ruivana, itum wi karing karak mirin, od politics business kalap manglarin shong, yaron nglawi od mga maramli hangsanga. Tishar Baptist Church wi pastor, Reverend Mayon Singh Muinao nala madui mida, Church kala ogatui mathamay semgagali, yaron ngalana sagi gaji maramli hangjitheya. Tishar Baptist Church Youth Society we kare Sports Fellowship ji, kupkasangay ng soda, Jikatha Fellowship Tourism Sports we apongay na, TPCA Youth Union we azingli runglika para gaji, shankui haira da hanga. TPCA Youth Union, Tishar Baptist Church, CYST Chahong, CYST Shimin, Kadomi Khai Saigorali, Tishar Baptist Church Society na Ningshi Pongshok haira. NSCN I am kala yurli aman saglagan odram ngathumi laga maon saghaya varengam horam we advocate Tenel Ramsan na condolence message mida horam we maramli phajitheya. Mayon maon sathui ghai varengam horam hi naga yurwivang awi mirinli shibaina tugakhui gala kashawe khama gajungkha phungthaila gaina phunghai yarshona da Ramsan na hanga. Shibai na tukhui laga ali FIR mati charge sada ali mi shaugathat khutlai kasing stately rai kasagalated terrorist act panda IBC section 302-307 121-121A arms act hikathat nan payable being hi na charge sahauda ngalang da bail mukhishok paithu kajina. Di Ramsan na awi advocate akha sada remake up da ali to quick high nang soda shibai bing na marlagay na shaw highway tili CJM ukrululi kuibaya da hanga. Chief Magistrate RK Sanadombana na NSCN wi shibai la da kang hantaran ana positive ay nang hankay. Chitaran NSCN li band salaga lake sa adamna. Advocate akasada o ali Indian law na bail kushok by kawai damjithaya da Ramsan na hanga. Horam na court li maham sang marada kanganing ji advocate na paningung da kayak shi pongshoka. Ali naulagay na designated judge Manipur na 1910-1990 thang bailay na jihomia. Ka jailway na kashok taran ngalang da re-arrest salaga Manipur police na tarik 23-10-90 thang FIR kangatay akha panloy hawa jia.
Jithada ladluida tukhui laga FIR khangatei ngalangda sakhui jijing hauda court na mayalaga police state government na tukhui jing hauda chotlagai na sakhui khai thili naulagai na tarik 14/1/1991 thang designated judge na courtly maralui khwai order shok mi hawa jailway na shok laga ladluida yariwi ot ngajangala gai na awi kshabai na odram ngthmiya vi horam hi Indian Army na kajot kajang khamili mashunai na yui gakhui shibai akhana gaji hi advocate Ramsan na phongshoka ahi LLB sahauda tui gada matuirir gala mamatui marikhala gaji kathaya shibai akhana shibai na kashawiye na phasa sazu hauda ngasam phalung haugi gaji yarsho hina chia khajota gazat ji phungmamanda yurwi sheba kasahi ina awi advocate kasahi langsoya da Tenel Ramsan na phongshoka leijing runu verengam horam thada awar tam gazazak hailaga ningsang ziblagai na khanawai na tangda Nagaland for Christ wiwang ningdit kashaba raimi mashimanda kajihi advocate Tenel Ramsan na phongshoka Azadi ga Amrit Mahotsav wi akaya kasada aya sirar khongli pan India Awareness and Outreach Program akha rungmi haira Rani GPLV Sirar Khong Legal Service Authority na Sirar Khong Youth Club na ngshikta ngaran khamina Rani Jilid P Indigenous Foundation we Executive Director AC Rising na Holistic Vista SUD Treatment Center with Chief Functionary Lalit Sabam Anina Resource Person Samia Asaram Remaina Ogala Sheikh Shimramli AC Rising na tamjithai laga kala Lalit Sabam na Nisha Ari Arai Shijin Khongwi Maramli Matuimiya Rani Jili Sirar Khongwi Headman Chairman Shinau Long President Kadam Nau Long Kala Ramhon we Headman Nala Vazanga Rijum Nau Bing na Athumui Legal Rights Kala Shorkar na Midak Lay Scheme Ngaday Dali Athumui Mashun Kala Samhangran Hikatha Thekhui Runoda Department of Justice Sena National Legal Service Authority NALSA Hina India we apam psychorally Legal Awareness Rane Rumida Kalay Kasana Sevahi Sangatan we Raneya Kasada COVID-19 Vaccination Awareness Campaign Kala Horticulture Awareness Campaign Aya Kung Panga Le Rumi Haira Awareness Campaign GPJB Manipur Pradesh Kisan Morcha we Vice President Ningengam Kashungna Makok Mida Sada Kalena Campaign G Gangbat Kulen Gangbat Center Ramphoi Ningjao Kalakri Hang Kung Panga Le Rumi Haira Rani Jili Rijum Nau Bingli COVID vaccine Kakapui Kapha Hangjitheda Kapkui Ngrok Ser Kavai Kasat Sangmia Ningengam Kashungna Awi Tui Kahai Mirin Adamli Ana Paikar Quick High Ot Mangawi Maramli La Pajithea Mirin Ringpa Laya Lagai na Oktuisa Jaka Rijum Nau Bingwi Dungli Laya Gajihi Ningengam na Hangda Itum Ahanglui Tingpun Lui Vat Kavahi Sabaya Kava Nasam Kavai Sahausa Ahanglui Kava Baliva Athei Shirai Ayur Ram Ngalai Hili Lingsang Kavai Sasa da Kasat Sanga Thei Shirai Lingai Laga Apong Mathaila Pam Daklay Layaka Pau Milu Ana Migabai Migashop Mirada Ningengam na Hanga Shigai Hog Her Hameng Hikatata Kay Kangai Lila Ana Ngajon Miga da Ningengam Gashung na Hanga Shigai Gala Thairong we Kazat Karatharan Kina Kala Gaji Mathaila Kazada La Thida Kalai Saigore Kadada Samame Kala Gajila Rane Jili Damchitei Hangjitei Mi Haira Kujiwi Rijum Nau Bingli Hand Sanitizers Myang Bai Pias Kalap Maji Yao Mi Haira Ranye Wivang Galang John Mi Kahai Wivang Kung Bing Jiwi Aunga Bing Kala Village Authority na Rijum Nau Bing Jina Ningengam Gashungli Ningashi Pongshok Haira Pirang Part 2 Korkha Dabon we Rijum Nau Bing Wivang Sadar Hills ADC we Executive Member Sagasa BB Vikas Pasnatna 25 kV Transformer Akha Ngaran Mi Haira Korkha Dabon Village Secretary Man Kumar Thabana Kahangati Shura Abam Jui Akhamangaji Transformer Shrehaida Kajangdra Ka May Electricity Masam Hangna Raka Haina Athumna Kangajon Bolala Masam Hanglakla Leisalaga Vikas Pasnatna Rayang Sangmida Kangajon Kwiramiada Pasnatli Ningashi Draka Pongshoka
pi kam nom kangpok pili mi mati rakap that highway maramli pau mathala gaina mi ka shapa chili saman lupa lak phanga mira da CM piren na phongshok haira pau na khanga thi shura aja hon thang Tuesday shok thang ngathor pi kanom village ground li condolence service sagasali KNLA member being na naumai rakap laga mi khani ngalang da abam chili thi hau khani wi angun naw da naumai thir khama zulaga khujili sambanga chia kapthat khaiji zingum jishat naw shinau kala khuji wi chief la zanga zingum khani wi naw shinau akhala sajha hawa da hanga Okcharphi Kuki National Liberation Army KNLA kaikali security troops na kapthat da simikshro khani shanglaga ragashokna Ajugum Manipurli Matai Makeup Kachi Police Station Ji Kamchong Police Station na Tahaira Kamchong Police Station Le Director General of Police for Best Police Station 2021 Award Migida Tahaira Matai Makeup Kachili Kazang Kakhane Sada Jirpam Police Station Kala Kakathumali City Police Station Imphal West Zangdalai Kala Best Police Officer of the Police Station Award na Inspector Hobson Jipangli Mirada Tahaira DGP Best Police Officer Award Samgapanga Hobson Jipanghi Ukrul Nauna Ahi Aruri Shangshak Police Station we OC Sadalai Hangahai Award with trophies Commendation Certificates Kala Cash Awards Pingji Manipur Police Rising Day Thang Mishokra Dahanga Manipur Police Rising Day Hi Rakhra Tarik Trada Jiko Thang Miyonra Ukrul District we Khare Thangda Championship Akama Bakshi Indoor Stadium Hungpungli Sagida Leidalai Haugapok Ranye Wibang MLA Sagasa Samuel Risomna Maso Samigida Leya Kalaguk Kasang Ranye Wibang Tangkhul region we PRO Leyaza Hashuona Maso Samigida Leya Championship Ngahanji Pungjiko Ngathor Haupogra Manipur Thangda Grand Master H. Prem Kumar Nala Rane Chili Madui Mirajia Ukrul District Li Ayai Natangda COVID vaccination Kap Kahai Mi Machine Ting Tumrada Gatum Shamadi Magada Shini Kahaira Chewing Jaili Ting Magada Aka Shagatum Hangtarugda Trugna First Dose Kap Kahaina Kala Ting Trada Kani Hangtarugda Akana COVID Ari Dose Paida Kap Haira da Hanga Singum Trada Jishadaina Hangmadida Mati we alung Niklay Mi Machine Ting Trada Panga Shamadi Hangmadida Trugna Kap Haira Singum Hangmadida Pangaina Hangpangada Jigo we alung Niklay Machine Ting Panga Shashini Hangpangada Akana Kap Haira Kala Singum Hangtarugaina Adungbing Ting Mati Shakani Apagatumna COVID Ariji Kap Kui Haira da report China Hanga Ayang Zinwi report at Hishura Ukrul District Li COVID positive mi jishat sambang luhaira. COVID second wave karahili Ukrul District Li Aruira Shungda COVID positive sambang kahi Ayawi jishat jizangda Thinka Shashini Hangjigoda Gatum Kashung Haira da Hanga Aruri Ukrul District Li COVID kagaza mi machine Hangpangada Mati da Leida TSO report na Jithemia Ladluida Kamdaya Pauping Tishar Baptist Youth Society we 82nd Youth Anniversary cum Sports Fellowship Mabung Palagay na Mayon Haira Veringam Horam we advocate Tenel Ramsan na condolence message mi Haira Azadi ka Amrit Mahotsav we Akaya Kasada Aya Sirar Khongni Pan India Awareness and Outreach Program Akha Rumi Haira Shirat Kami Janbao Samong Rum Daklaya hopefully Sai Kanyaya Zimikshong Saseruno